la so ningarong ke tu dam et un edel lo la khadam et un el lo tima arna mahil jumme nang pi the park pik lo ningkan pharo ajak ang bong tija tem ke do thip la pen ke ot thip pen ajok si bang so mondeli arta ningkan pharo si leng lo an with lian la penian la bangsa mondeli arta so kumi helit malong an la bangsa polong ke chok ko ningarong pik Hay golong ke kopai mi pig lo ima ha nilit tu ma pusar pisar pe sabe nang kit pathir pi mate nang ke klem pi ke dam pi me sen kana jo nilit to monduli bini an ke ningkan pharo nang ke pleng lo sin Jubilee, mate centenary Jubilee ni dong katalon pantulong pote, jasemet anam hana pero before piglo. Ni dong ningkan pharo Christmas kaya ko truck halabang so ningkan hote wood pusar tu manager ko labang so monduli panglo. Ni dong gunung le katan chini ne ni dong ke sampai pini kopai ke mel sana tha pini ni dong mau hote puthot lamang son kan pharo nang chok si nitum arnam pen hir jume ke long nitum chela khalong la pen arnam anong pe the tholong phosi jasebet arnam hana kiro pi parpig lo so ini kha akiro pi parpig lo nang itu dapat alih chama pi lo pa nang itu apa akiro pi parpig panong pianong hai tame hai tum thik pen nom ni amem taram lote na tum kado welang tum han kipiji phasi ni chini rilo aprang si ni lipachini pon tu Reverend David Toningti Abarim Kongchunbang Karbianglong Baptist Convention certificate kami keep on that board. Kiro pi party gosam ni itu nang kan ke chopate. Hello, halang ni kami itu nang cerap dulu. Tanpa poin kami halang itu halang cerap dulu. Dan part kami ni di Temple State Development Fund pe nalali bank konti lamang show art feeling account lan doda jo kiye yo tipi ninga klong pene to kachoro nang bicar de pitna Lapan nimari tu per kiti ardia ajambong pitonto memento lapan hala to certificate kene people in Alang itu ke borsing rongpi, hari tang borsing rongpi, tuan nok song along kene, alang itu kene tanpa berkata kecerap bundol, tapi buah perangan canggih, alang itu kene. Kiro pipa pilosar, mereka mengenai tangke susah pengpen, nanti kene ni drama, orang di yang pilosar nanti setahun berapa, kiro pilo. Panjang, lagi ni tu kata ram, paprang apa yang ni tu paprang ni tu mamonduli, pen kacerap ke dua tu lo. Nasi alang itu ni tu mamonduli, kecil siapa pastor kicu palok, alang di atas siapa kicu lo. Ni tu 2024 Ningkan, ni tu kata alang ni tipit tame, ni tu selam tame. Ni tu ningarong ulo kita tang kerja tu
pastor pen cenglok la pining Ningkan pharo isia Jubilee katalon long kere keni tum ningarong pigo athima ni tum chirung cherek pan pen stami anam hir jume pen ni tum chirung cherek lo la sinon pinian ke kichun dia asol lo la sini tum ni sen pen katalon kilong long ni pas stami la pining nalo suni long stami ni tum la an pen bo ikon to abang so Jubilee katalon pun along je nang litum akaprek monduli mate pastor dum han ke phason do de do kalang la NDVCF area ana pastor phan ke pha ela pastor ko assistant pastor pen limen ke ja to phan anta pha ela tela so long pe nang litum arleng ke thei phan ke hang son dum ma do Dr. Momil ako Sir Richard Tobi tum han ning arong pik lo bima nilitum labangso ni kan pharo ke thai gonlong ke kopai mi pik lo bima ha nilitum ma phusar pe same nang kit pathir pi mate nang ke klem pi ke dam pi mesen kana jo nilitum monduli pini an ke ning kan pharo nang ke pleng lo si nilitum ning arong pik lo pini monduli si papen pini labangso Jubilee ke thai gonlong tu an ke bhai go me pik mate kopai me pik tu si nilitum chela khalo abang so Jubilee katalon pun along je haket cheng ning aning kan pen je don kwan ka ching room do la pen upi aning kan se ke cheng nang li thekin nilitum la bangso Jubilee ka celebrate je phan nilitum 2015 pensi nilitum ka chisik phan chingwai pangcheng lo committee ke seng je phan tame 15 pen ke pu ninu bahani ke claim je phan la pu chepang da chola tame kitir thi ba committee ke galila tame 15 16 17 na lombang ke la pu chingwai pon thai ke da lo 18 pen nilitum start lo committee tame seng lo la pen doan committee sub committee doan tame nitum seng si 18 pen ke starting lo and 18 pen ke nitum non stop lo kado kawe adon tin la pu kachicha group la pu kam kang dat pen same income source wang claim lo la pen ajo monduli lo department doan tame kapre income source of claim lo la pen finance committee che seng lo la si penang anak kirap tame wang lo la pen ajo sinili tum pini la bangso Jubilee talon long lo te ha men monduli ke seng cheng aning kan je nang li chini dun ma pen don adona phai ka ching roma hot ala solam he puthak nang li than pachin thekin ma nilitum ma monduli ke 1926 lo hai tame hala su don ko ane nili la bang ke chini ne tame don po la bang so la ana lom sta hai lo ke abe pin la hala su ke don po bak si do la si tame pini amba ante la bang so ni kan pharo nang ke pleng ko amba mate don pharo ke parjet lo don pharo isira truck ne ko ane do lo Proxy solo te nang li men che than ekima nilimen ke McDonald rong pi nang li la yut tum nong pene ar pu do ingma mate nili youth along ke advisor kusideng nombom la penong la bangso committee long bang kan pharo Jubilee long bang mate volunteers atu convenor sinili atu deng ni tunge dokra baptis munduli pe dokara baptis manduli pe dokra baptis munduli bensin nang li tum ke bang oh ni tu ada pasti ba nang li tum bang an lo bang dak pe kado be bang korap ko bang bi kelang ma dak ni kon phala nang li tum ene dak kitun ke dang ni ke ya ani si pharma to wi pen bang lo pini nalus ni tun po la kado be tanglap te ni ani ga samin tun che dam tu bi ante la so Jubilee katalon along je kitung ke dang nang li tum penan cheram tha penan li tum nang hang ma mate nang li tum je ning ki me pen si ka cherap dun la so puthak nang li hin pen than ma do ni tu phan kalang do da na ga cherap ni pas ni tu bana chu ni di penang halo asi ni tum tame ke cherap sero yang bang besi wang da na cherap ni la ni tum si na halo na chu ni dang di khat te nang li tum la so bang su ka cherap dun long pen je nang li tum ko an ning arong la ni tum ning aro ni tum ka do ko be ke klem da so anta ka do bi ta ning arong ten si klem teno ke klem ia hormon ta ka do bi ta chong ni se ke klem nam ta ta dak kitun ke dang long lapson ka siksak pene lason awe ka de ave ke do ke tham ke ladak si do ma mate nang li tum pen se buarum si do aju da be ko ma ini pon lang prabjin pen
Sirap pek lo, tum kal jalam teke, ningarong pek alam lo, teke la bangsa monduli, para kusel ke bangka drop, Ningkan seng lo, asal ke seng ya pu inglong rong man, pi adin, nah orang so monduli kena hak, Deihori so lo, dak pense, la dak koi nang so lo. La bangsa penajak bangko an ubi lian la pilihan la bangsa monduli arta masih kini nelit temalong an la bangsa porong kecok apa nengarang pek la bangsa dong la coro la nang cetong la nang alka ya pen kini la reporta la tu itu apa la bangsa akal juga petani tu coro la lantung ketang dak pon dan itu apa itu ya kalau bisa lang dora tak kecili po bisa kau nasi ada kebenaran tu apa bangsa Jubilee hamil kan ngarong lam nanti Pastoral Baptist Church Monduli ke seng ke ceng hut nasi prap jin upian Ningkan lepen don ko andul hal sehut nang di sini don ma monduli ke seng ceng hut ke Ningkan ke baru pressure kerat drop lepen adon nasa adon hovet adon ke lalu saret signal pundit udam so signal lepen bongtok rong hang lapen kicu signal pitor signal te hala sehut kumalo pastor ke chot ceng nang di sini don pastor tu ke bat kang ceng misaniri Reverend Huton lapen oil Swanson lang utum ke bat kang ke kicu signal panen lang li paru krisel kepen non paru krisel kerap dikeret trokan lang pastoral yan dan hala so pastor cho depen de non pastor ange indeng ko andola nang li chit ku thegma ang deng abang ke deng trainer kep dak beji sata benang na tu mabang deng ini ke thom en thu de na san do pot deng trainer kep ke se chat hai so deng trainer kep se ni tum chela khadam hala monduli ke seng ceng hot pen ke do tum don bang ko an bag dolang mate hala tum dolang ma velo nang li ku thegma ala sa hoda monit na velo ala jitu ke seng tum pen non ile tamane ge obi pli dang pli dang nang li ben ko san nek ini la projani ti nang li dak monduli long ku pene ar pu do ikma juga tang dihin rendang tang kapasa ke chok chok la so puthak pangge di ningarong pik lo thike la so monduli haru presil kebra inkoi ra trok ala bangso arni pen pondit arli tang pondit singnar skidun cheng lo pena dun tu singnar pastor alang litumsi hala bangso hut la bangso monduli long nang pathir lo la pen wang bom awi wang bom si la pu non anang kachari ke playing long non kachari bom pastor Moses singnar alang phan ta kiro pilo alang lachon tuma mondulia phan karjap thipen sen pastor same alang li deng long lo apen non kan pharo arta ke playing on tame alang license pastor si artupen si claim bom la apen labang so puthak ke nang linang karju ningarong pigalam lo litum monduli system litum ningarong pig lo apuson litum kithek long pen la centenary Jubilee tum ke peman long pen apot arna ma phan system ni akero pilo de monduli ke seng ceng ho je don ko an pen ti monduli hala so ke ceng ila nang li chini don ikma tup thang nang li than labang suhut ke monduli ke seng ceng huda bang ke nitan chinam pamimi sita kithan na tumpen ke idon ni la pison siala suhut labang so monduli long nang seng lo palamal ke deng dun ceng hala tum ma phan bang ke si chithan de hala so la Deihori mon and number 1 Baptist Church along je pastor ke chot ceng abang pu panang ni chini ma hala bang ke sare pondit lo pen adun tu bang ke kichu singnar lo pastor ke la bang so monduli long ye pastor bang ko an bak peneng la non ke choboma pastor an bang ke bang an bak pastor chobang dola la so puthak nang li than
là non cái chú bố mà pastor ăn bên bằng cái chênh bên bút tê bằng con họ bằng thòng kép ní doan đôi bon là ta ăn Jerusalem bằng cái ăn chỉ đi đun đi cái ta ở chỗ đây là bossy hết ta ăn bằng grip ho ba bằng thòng kép là sao ăn bằng cái tu chỉ bon anh bên cho thán gì mà Nilimen Joseph Hanse nang di daldak Deihori No-1 Baptist Church long ko peniar do ikma aprang ke nili dikons arpusi ke endun 2014 pen into 18 at nili dikon arpusi ke claim dun la penon ne Ningkan pharo a Jubilee hudan ke nili phansitame isi cultural anat nili phan akon venor nang pek no la son ninga rong ke tu dam et un edet lo la kha dam et un el lo pima arna mahil jum me nang pi the par pek lo Ningkan pharo ajak ang bong ki ja tem ki do thip la pen ki ot thip pen ajok si bang so mondeli arta Ningkan pharo si leng long lo la pen pini bang so Ningkan pharo Jubilee ke talon arna manong ba the long la pen arna ma dak atul pa thek long po si arna ma phan akiro pipar pek lo la pen pini la bang so Jubilee culture long a hian pen ke wang la pen la dak ki the ki ding atum la pen mondoli ke ya tum pen dang lok rep brand atum ka do ka ve amondoli tin pen ke wang atum ana pan sta ninga klong pen akiro pi lo arnam hiljume le abang putin along da pedonang la pen bang so Jubilee hiljume ke wang atum ana panta arnam la son le a hiljume pleng set pa pina tem pu ke the lamar jilang de ha monduli ke seng ke cheng ho de don ko an pen si de monduli ke seng ke cheng ila nang li than ma la bang so mondoli ke cheng si ke don pho ve don pho pen si vàng bom lo la pen ke cheng hot ke la bang so mondoli ke leka po mondoli long si do dun lo hadak Ningkan krehini an hadak si do dun lo api la bang so mondoli ke do thep kal jap thep pen jok mondoli seng lo haru kres sel kebra inko ra trok Ningkan la si hala haru kres sel kebra inko ra trok Ningkan pen la bang so mondoli arjap thep si pini an Jubilee talon long lo de pu ha monduli ke seng ke cheng ho pastor ke chot cheng bang pu kuma ik la la so mondoli ke cheng si pastor ke kichu sing nar pu hen lo kichu sing nar ke so pin so ve so lo bang hini ve la si kichu sing nar so pin so ka ve pen ajok se aso pi along se aso sa long se chi do don lo la se ha ka ko jana mondoli long se a mek chi lo ha dak se pinian nanta atikit do lo and de pu de la Deihori No-1 Baptist Church along de hak monduli ke seng cheng hot pen pastor non alang li tisu sing nar pu alang li cholo hala so that pen non lituma pastor moses sing nar an ang ana bang ke bang ko an bak pastor cho bang do igla la so monduli la nang li than ni ma ke cheng pen pini non Jubilee ke talon an ke bang trainer kep pastor do lo ke cheng si ke kichu sing nar lo adun ke sington sing nar lo la pen lang tuk sing nar lo lang tuk so sing nar lo David ing ti lo Roland ti so Daniel sing nar la pen projen ing ti la pen Ruben sing nar la pen nili mi thang ma lo John ing ti la pen non an Moses sing nar la so dak apurun inunuta batai thom batai pli an pastor claim do la sika do ka ve ang thun ge trainer kep lo jero la te nang limen cha thani ma pa limen ke John ing ti nili mondoli long dikon la pen non la bang so Jubilee along ke nili ke puding sub committee convenor ang rung abang ala so hot dak sang ang rung abang lo long ki thang cho
ke achol lo sirolin ini pi ke tintang lo la se achol long pi thang cho si kita kon dia kan hang lo Yesus Kristo amen pensi ni lebang solun ing kupon po lapen la solong karju tum analong lapen kilun na tum analong tame arna mahir jume nang pekidun nang lapen la sondar thakle si tumarna manong ko te pon bom na alun ko an jume juno arjutun ngonang along pen kilun na bang along lapen kado belong sa kedona tum puji su amen pensi la ing kupon lo No-1 Baptist Jubilee Ningkan pharo nang jodan nang nakabong Lima kecing ani wedan ni Ningkan lo. Ningkan pharo siap perang se labang so monduli e lo. Lapen monduli ke vek atung ke inut ta lo. Nona somar atung ta lo. Nona somar pun sai sel. Tenon asumar ahut si ilitung labang so Ningkan pharo ke chok. Maka talon ilitung talon long pot. Arna mahir jume binong. Lapen arna mahir jume besini ilitung cela khadam. Then Deihori Baptist Association ini tu NKB ame kita me suhini ra Christian Ningkan aso ni li executive secretary do bomo hotsi Ningkan pharo katalon apona cholo ni tu talon ngong la ta so ta ni nekri kachiru me kachiho me kri pen tears of joy kachiho ko me kri lo Tima nili food warong si hobha seng lo cerong tiaro nili asupo hotsi labang so Ningkan pharo ke chok talon du tenon ta nili tuma pusa lo nili pe atun pe nili phi tuma line pe lang lo bonte sare sena kondit lake nili phu tum nili phi tum apunua pok lo alang le lo da Christian Yesus so hange deng dun chek surin pharo pressure ke ba krege thom Ningkan la pel ba bom bom si monduli ke pharo pressure ke ba ko thro Ningkan hada in long de un hot hada ri tha ke do na long so tha ke do un si la bang so monduli e lo la pen mo pen lun se po tum pen ta pa chi lo ba da parno pon lo reverend danglo hoktom salang monduli e de gang lo sama dedar lo kuha anpin usi akoko pusar pisaratum itu hankan laso hote British atum niret nihang niret arloke nang cari rela lasi laso Ang konvensi ni Cenggal kita monduli nang kiceng nilip amai pi kicharji ke pandit Pastoral arong ansi caklong charji pusi missionary atun kitu ajo 1926 sa Ningkan karitang saret singer pandit arong si nilip amai pi caklong celebration long lo la so prang ma mangge ni MEC do bomo hutsi ka kujana long Jubilee celebrate lo pilihan ke ako pom apo dake Deihori No-1 lo si ni Jubilee 100 years celebration ke long ke arna phase kiro pilo arna phana kiro pisina ni Richard depe people lo potante nili phu tu
jalan. Nilipu tu kacipaduk anak makama fansi Jalan. apari fansi keklem paprang alang litung karlitang joising topi nepo adat det kali deh nepal na takala nilipu John Perang alang tum pena joksi terang hema family saminal tum chinisi Caribbean Long Joint Christian Committee KJCC halang sosial tum keklem Difu Baptist Church ke Union Christian Baptist Church puali ulas Baptist puali Christian Church panda Union Christian Church UC School ahut gitu nili po hala susi UC School master ke claim hala su so o abang prinsipini ke ahyuzo me akang hompensi nali tumlong ratchari nali tum ahyuzo me akardong nali tum kaita menau ipen joksi pinini ratchari mampu banglo emisi la pengian inisiatif division mango Monduli sila pen program adin pen kewan arna manong ke pathera perji pu pini ili ke chalak khadun long luna number long ili to phananga topi 118:24 long this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it pini labang swar ni ke nang di pen nelile kapin chong dam kali lapen labang swar ni ke pini nang lipen nelile ke jong dam kali bons tame arna me hirjme lapen akang jinso ko an awe ilitum phan na paparlong pen pini ningkan pharo ke chok dun long ke ilitum phan luthui pen than pachini pontang lu chap bang atum pen ilitum phan tokpi pontang lu halada ko an na generation ma alang li hanalam halada pensi record mun sinili hala so ajuma alang li lam ke tang ke tang pedili arjuk tidlu alang li hanalam ke bible alam akinang so po ana kinang so ma po lam alang li laka alang li I emphasize aba la so pipidam do ardi ki pipondo ahok lo bible dong si avete itu make kroita ali avelo christian ke manta ale velo polam alang li tumpan bai tu dalam pen kapreka dalam pen tapajir mi pon pen han lo non nang li tumpan ni liga cetang nang tung lam ke papi tu mo pan papi mo ni da tum arnam pen ke cetong lam komad lo papi mo ni da pan arnam ke cetong dam alam mo anda cetang lam lo nang non da cetang lam lo nang kelang dunun e pap do pik pap ason do mek lang no mek play aset deng kecil bohong pran karmut beisa ason do non la dak isi pap bang kelang dunun e apa kupilo kelang dunun e ke Jacob lapel apai Rebecca Jacob iso akhir jumilong lapo cerai lapo pula so kelang dunun penamat apai Rebecca bangke hala aik ason pacipar jangan si apo long dam si akhir jume chuhang dun tong tuide apo penamat akhir jume palong dun lo cerai dun de kelong nang dia all the way sita Jacob bang cerai dun de lasi amenda deceiver pula Jacob puke ka cepat ka cerai cubai cukai bang apan pamang ram pen cepalong dun lo deceiver isi pen ke Jacob ke lason apai tame asumar bang hingi angbong tame inu da pan inghon vi inu da pan bang ke an inghon tung tidak lasi hala akhir jume lapu chohang dun bor idat lo posi cerai dun bor idat lo posi iso bangke ke pathipo amu pan so Jacob la nimu nekilong nang dia akhir jume nang cerai pidun de pot nepo isaha la amek kicilo te ne la pan patilo poku la solam alang ke hanso ke mata joy alam apai bang chini dum de masih Jacob pan ke oh po Jacob nang ke nang ikin nang tanang patipo
nang po itilot apilote nang po tilot nang po nang ike nang panang patilot po lasin nang ha ni ike tumalong ha ni po tumarong ha harana de kat junut kat serat nun